ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, te serye tayo ita alawas a napaulwan, natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbag man ta si marongkar ka diti balay? Kan adapay awit mo asabong, ha? Wen, papaitadakan ka. Ha? Nagpipintas dagiti arosas. Ay na, apalan ka. Tawan man la ti agitad kanyak iti sabong. Apay, asino ti naggapuan day ta asabong? May sang agay ayat kan ka. Asino? Sorry, ngam di na kayat nga ibaga tinagan na. Basta itad ko kanukan ka. Anya? Ngam naskan nga awatam. Ngamin, ay na, nagtaer ng tad. Ana, ibagam no asino? Yak mo tinagan na. Basta papaitad na kan kadagita arosas. Nataer alalaki tinangtad. Kan madlaw nga adda mabalin na itibiyag. Ni Joel? Saan? Ana, Sorry, ngam talaga adyak mo tinagan na. Basta tima ko na, nataer alalaki. Kaya't ko ti ma-inlove kan ko na. ha? Ay na, nataer talaga, Joy. Numabalin la kumati agparam kan ko na. Ngam, saan mat nga rod ang mabalin? Ngamin, sikati kayat na. Anya? Mama, tangay day off ko ita. Rumuarak piit. Adalamapan ko sa pulan. Sige, iha. Ngamnas kan ngagpakada kay jay anak mo, ah? Amangan no sa pulan na ka. Wen, mama. Aguray ka. Asino ti sa pulang makunam? May sa apagayam, mama. Ala, mapankalat na, iha. Ayan nang ti balayda, Altrin. Di tamat abanda ti amok nga ayan ti balayda. Di ta ayan ti nagdakkel a balay. Nagpintas matanday ta a balay. Akasla ka ipatpatakdar iti nabiit. Miss, asino ti sapsapulam? Pedring? Ah, Joy! Wan! Siya, Pedring! Kumusta kan? Nasaya at latamat. Umay ka, sumurot ka kanyak ijay balay. Ijay tangag sarita. Sige, agpalamiis tapay. Agyamanak. Naimbag, ta iti ayan mo tinagnaak. Naggapuak iti ayan ti kasinsin ko. Wan nga rod, Pedring. Iti kasta, makapagsarita ta. Uy, napadakkel mo to'y balayo kan nagpintas. Nag-abroad ka kadi? Wen, napagasatan ak nag-abroad. Iso napadakkel ko to'y balay mi. Mhm. Adda mo tan asawa ka. Kat addaan kami iti may sang anak. Talaga? Ayan ti asawa kan anak mo. Awan da ita dito'y balay. Sinarungkaran da ni katugangak di tabangir nga ili. Ay, sayang. Maam-am mo kumamo ti asawam. Pedring, nakasaysaya at kaidi kanyak. Sika ti may saan ang lawlawag iti panunot ko. Tapno panawak ni Aldrin. Adun atawon tinaglabas, Joy. Adun tinagbaliwan ni Aldrin. Katsika, kumusta ka patan? Nakalpasak iti panagadal ko. Katumultulong itan iti negosyo ni Papa. Nasayaat no kasta. Nimot Aldrin, asinsado itan. Kalpasan ti panaggraduar na idi. Napagasatan ang nag-abroad. Iso nga ita, maysan ang nabaligi ang negosyante. Kasta ka ti. Wen, Joy. Ngam, bilibak kan kwa na. Aging ga ita, awan pa'y la asawa na. Pedring, Sigun kan kwa na, awan pa'y panawon na iti dayta abanag. Ngamin, kayat na pa'y nga ipamaysa, tinegosyo na. Agyaman na nakaumay ka. Rumata, mapantay ti may sa restaurant. Sige,
Ay na, jak ni namnama si kagayam ti akin pasdek iti daytoy. Ket ado ti lako. Wen, iti second floor, gamit iti balay tilako dita. Iti mat first floor, groceries. Bilibakan ka, Aldrin. Nagbalbalyo ka na talaga. Kat, kumusta ka maten? Ay, kastoy. Nagresign nak iti trabaho. Jak ngamin magustuhan ter aramiden tila kay abos ko amay san abalo. Ha? Taabay. Kaya't nakbutin nga asawaan. Ngamjak kayat. Bak nang dayjay. Di mo kit din kayat. Ay, agparikutak tumit laang. Ngamin, jak mairusok ton no bilang. Iso ana say saya at laangan ang nagikatak. Kat agsapulak iti sabali apang gadat. Kayat mo ka di dito'y ayan ko? Ha? Sigurado ka nga awatan na? At dan experience mo. Kat, kasapulak tikaskan ka dito'y pasdag ko. Agyaman ako na'y Aldrin. Inton bigat, mangrugikan. Areglado, Aldrin. Ala, rumarta. Intamang restaurant. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Okay. Basta si ka Aldrin, awan ti saan kanya. Nagbiit ti panaglabas ti Aldaw manang lureng. Kasla kaano laeng day di panagadal ni Aldrin. Idi kwan, nag-abroad. Angam ita, naadaanan iti negosyo. Wen nga rod, Kaloy. Kabukbukudan na ang negosyo. Nagbiit arimang ay tinegosyo na. Ay, saan analaka ti pinagpuunan na dita? Ado aling tinagtedted. Ay, wen Ken, babaan iti tulong dagiti anak mo. Iso anak kapaglukat iti department store na. Uray dwala agradaw ti pasdek na angam nalawa mait. Iso nga ado tilako na. Wen, Kaloy. Ket naragsakak para ken kwa namanang. Gaputamay sa ita na negosyante. Ay, nakasaysaya at kangamin akabsat, Kaloy. Di ka nagsarday anang tulong iti anak ko. Para iti nasaya at amasakbayan na. Ay, imalaken ka dagiti anak mo. Nakasaysaya at kayo, a pamilya. Awan anyaman dayta, manang. Naragsak kami kadagiti anak ko. Gapu iti baligi ita ni Aldray. Nagado dito in-order mo akanin ta, Aldrin. At dapay ice cream. No saan tama boss? Di i-take out mon? Ay, sayang. No kumamabalin nga agpaaramakan ka, Aldrin. Anya? Nangaw ko lang. Taamok mat. May salaang ababa iti adda di tapusom. Awan sa bali, no di ni Joy. Ay na, numakitam ko maita ni Joy. Ay, talaga saan ang nagbaliw ti kinapintas na. At adapay kit kinapinmintas. Talaga? Mas daawakan ka, ha? Apay adi mo man lasarungkaran ida iti anak yung. Sana bale. Takanayon ko ang makita tiladawan na. Kat, agyamanak. Ta isesend mo kanyak dagiti ladawan da nga gina. Umdas ka di nga itiladawan ti pakakita ang kadakwada? Di mo ka di kayat ang makita ida iti personal? Ana, Anya pa iti mabalin mo nga ipanagnak, Aldrin. Umdasan ti panagbalbaliw mo. Tapno maikari ka iti pamilyada. Apay, nasken ka di pa'y nga agbalin ka a milyonaryo? Ana, Amom ka di? Aginggay ta, awan pa'y nagbalin a boyfriend ni Joy. Agayat launay idi ni Joel kan kuana. Yung gayim laang tinangibilangan ni Joy. Ngamin, natibkar ti panagayat na kan ka. Kat aginggay ta, di naman ibaga kanya, ngam amok nga urayan na ka. Ana. Panagkunam ka di. Kat sa anak amapaay. No makisinublehan na kini Joy. Sabagay, day tatijak amo. Ngam apay adi mo padasan. Imposible adi nakalat ta maawat ni papana kas manugang na. Idin to tabak ng kan.
Ana, Padasam manan nga arman ni Joy. Ngamin, urayan na kanat na, Aldrin. O adtoy, sabong para ken ka, papaitad na. Namin ano daytan Maburbur anak, ana. Asino ka di talaga ti pagtataudan ti sabong nga ititad mo kanyak. May nga agay ayat kan ka. Ngam awan kirad na amang ibaga iti panagayat na kan ka. Anya? Uy, talaga asikan ti manager dito yung negosyo yun, ha? Kapilitan. Nabannog ka nun ni Papa. No pa'y kasta? At dalat ta iti likodak. Baliktad itan. No ide, katsyak ti katulungan na. Saan itan? Taison tinagbalin ang katulungan. Lakayan ni Papam. Kat kanitumat kan tapno agina na. Wen, kasta ti kunana. Ana, maisublik ti saritaan ta itay. Mabalin ka ti nga ibagam kanyak. No asino ti pagtataudan ti sabong? Okay. Ibagak kan no asino. Awan sa bali, no din ni Aldrin. Umay ka ibalunan, anak ko. Tapno di ka manin mang restaurant. Saan anasaya at ikanayon amang restaurant? agyaman nak nanang. Kat, kumusta nga ito'y pasdek mo? Awan makunak nanang. Ininot adumurduras. Adu dagiti umay a customer. Ay, nasaysayat sa laengan no agyan akong dito'y pasdek mo. Tapno adda tagaluto. Ay, adamat ko sinam dito'y pasdek mo. Wen ngagpayso nanang. Nasayat de tanay bagayo. Alangarod, da kayon ti makaammo ngagluto. Kanayon ko akailiw tinaimas aluto yo nanang. Ay, uwen naimas at talaga tilutok, anak ko. Ala, mabit lang, taisaganak timbalon ko ka. Tapno mangan kan. Agsango tayo na mga nanang. Nanganak kun ijay balay. Iso asikalatan timangan, anak ko. Hanggang kit day, di ka panawan. Bantayan ka amangan. Naskan nga ibusam amin nga imbalon ko kan ka. Ha? Jak kaya ti lumukmag nanang. Ay, agpalukmag ka basit, anak ko. Mas bagay mo. Sa dino ti papananyo iti anak mo, Joy. Nakapulis kayo adwa, iha. Adala sarakan mi a tao, mama. Lola, napatag ka no a tao. Anya, napatig a tao? Saan kayo nagdamag pa, mama? Ala, rumar kami biit. Ala, agan-anad kayo nga rood, iha. Boss Aldrin, adda bisitam. Rumor ka dito office. Agur-uray daken ka di tarwar ti opisina. Sige. Sige, rumor kan. Ta siya kung ti makaamo dito office. Okay. Asino nga tati sa ngahilik? Joy? Apayadi ka man lang nagpakpakita ka da kami iti anak ta. Saan kami ka di anapatagkan ka? Pakawanan nak, Joy. Ngam awan kirid ko ngagpakita kada kayo iti anak ta. Umdas kanyak aming mingmingak dagiti ladawan nyo nga agina. Dagiti ladawan nyo timang papapig sa kanyak. Tapno madaarak amin arigat ko. Aldrin. Agyaman na kini Ana. Taiso timang mangtid kanyak kadagiti ladawan nyo. Iso timang ipakpakaamo kanyak. Noan niya ti kasasadyo. Inururay ko ti panagpakitam kanyak, Aldrin. Kailiw ka una yan. Kan kayat na ka makita ti anak ta. Manunatawan ti napalabas. Ngam kinabaulam at di na ka makita. Pakawanan nak.
Kaya't kayo launay ang makita. Nga magpangadwaak. Gabuta amok adi na kayat ni papam para kan ka. Ngem kit di. Panggap ko timang sarungkar kada kayo. Aldrin. Joy. Ay ayatan nakadipay nga aging gaita. Uwan, Aldrin. Unay. Saan na nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Saan apulos? Natibkar nga ayat ti ada kanya para kan ka, Aldrin. Pulos adi kain sukat iti sa bali. Joy. Aldrin. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Natibkar ti panagayat ko ken ka. Gapu iti dayta. Nagbalbaliwak. Para itinasaya at amasakbayan ta. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Ay ayatan ka man. Unay. Aldrin. Ninang Ana, timpakitam kanya kaladawan ti amak. Isu jay lalaki akain-in nagak ni mami. Wen, iso dayjay ti amam. Ngam saan tapay laeng nga umasidag kadakwada. Tapno saan da amasi nga iti panagsarsarita da. No kasta, addan dadik, ninang. Wen, Aldrin. Ayos, addan anaraksakak ita. Ngamin, addan ni daddy. Tangay makita ang nagdakkel tinagbaliwam, Aldrin. Sige, si papalubos iti panagkalay sayo ka ni Joy. Jak ninamna maamaysakan ang nabaligi ang negosyante, Aldrin. Ni Joy tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno matunoy ko ti baligik, Madam. Sir. Oo, di nakamawagan iti madam kan, sir. Mama ko nam kanyak. Kat papa ko nam matan ken ni Cardo, iho. Agyaman ako unay, Mama. Papa. Agyaman kami unay, papa, mama. Ngamsakbay na. Kaya't ko nga ibagakan ka, Aldrin. Asa anak nga agpilpili iti agbalin ang manugang ko. Basta ti kayat ko kuma. Ket nagaget amang ged. Wan, Papa. Nagbalbaliw akon. Nasaya at launay. Ket ala, agkalay sa kayon. Tapno mabukal ti pamilyayo. Awanan ti sa pulat pay. Nananayan ti ragsak ko, Aldrin. Agyaman na, ta nagbalbaliw kan. Kat ita, agasawatan. Mabukalan ti pamilyata. Wen, Joy. Kat ikarikan ka. Sana na maulit ti napalabas. At dapay itan ti panagpursigi ng trabaho para iti pamilyata. Agtinulong ta, para iti masakbayan ti pamilyata. Agyaman akmat iti natibkar nga ayat mo, Joy. Agyaman akmat iti natibkar nga ayat mo kanyak, Aldrin. Pulos adinak insukat iti sabali. Awan sa bali a babae iti biyag ko. No di si kalaeng. Kasta akmat. Awan sa bali a lalaki iti biyag ko. No di si kalaang. Ay ayatan ka, Joy. Ay ayatan ka man, Aldrin. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan, natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.